جنابند نوچه نارادیو دنگه گلدن با شیر و دودی تباخ 2025 شمی لبروکسل ساعت 11 آمده 12 گدارن هجام نوچه هم پیشکش بکن دم آزاد یا ریبر اپویه کجکه اولاد انگل شنگالی به برخودان اخوه دیروکک نو نویساندن هفسروکاتی کنسای ریبر کجکه به وسیله سالوگر کمکوشیال دیجی گل ازدی کوک فرمان هفته و چاران تیسانین داخویانی که نویسکی وشاند داخویانی هفسروکاتی کنسای ریبر کجکه به ویرنگیه 11 سال لسر کمکوشی شنگالی که دستسی تباخ 2014 ده جالی چتین دایش هفهات کرن و گل ازدی وک فرمان هفته و چاران بناو دکره در باس بو تاوی که 11 سال در باس بو نجی هیجی ایشاوه کمکوشی که گل می ازدی جیای زندیه و برین نوی نهاتنه پیچاندن بو یرین که گل ازدی سسی تباخ دل شنگالی جیانه دل مروایی دیشینه ده شرمه و آستا فهم کرن و تحمل کرن در باستگه به هزاران ازدی هاتن قتل کرن به هزاران جن هاتن رواندن و لبازاران مینا کولایان هاتن فروتن راستی دستریجی هاتن مال هاتن تالان کرن به سدان مروف زاروک و اختیارن جبر کمکوشی بر خودان چوله جبرچیبون و تیبون مرن هیجی به هزاران جن ازدی وندانه به دهان گورین کومی نهاتنه وکرن بو یرین که گل ازدی ده 100 سالا 21 ده ددمکی ده که مروفهایی و پیشکتنا خواه سر بلنده به هر آوایی بوی شرمک آمروفایی ام کمکوشی شنگالی که یک جو کمکوشین هری گران دیروکا مروفایی به تندی شرمزار دکن ام قربانین کمکوشی شنگالی به حرمت ببیرتینن ام شاگل شنگالی جو کورایی و هیستکن و ام هر تم لسر ریا در باسکرنا فرمانان و پیکانین آزادی لکلکا وامبن تکوشینا گل شنگالی که ده کمکوشی که مزن را در باس بو و ایشه که مزن جیا جبو جاره کدن راستی کمکوشین به همان رنگینه گلکی مافتار و روایه لگل دوزا خواه پاراستن و خواه برنه یا گل شنگالی جیه نگرتن به تایبتی لیدی جیوه سکناندن نای قبول کرن و به تو آوایی وکه نیت که باش نای شیرو وکرن گل ازدی ده تواهی دیروکی ده جبر ناسنامه و باوری خواه راستی فرمانان هاتیه ایرو بوین خودی ریوبری خواسر و هزا خو پاراستن نه داخوازه که ماکسیمالیسته نه جی بین پیکرنا مافین کسیه او به تمامی داخوازین روانه او پیدیوین خوزایین مروف بون و جواک بونینه امجاره کدن قربانین کمکوشی اساسی تباخ ببیرتینن و گل شنگالی که لهمبری و ارش هووانه لبر خودان و هبونا خو پاراستن جدل و جان پیروز دکن ام باور دکن که او برخودان به پیشنگی جن و جیوانان دیگل ازدی بریا پیواجویا جوا کاشتی و دموکراتیک بر به آزادی و ببه. یه بشه ام شنگاله به جان خواه بپارزن فرمانداری یکینه این برخودان شنگاله یه بشه به بونای 11 سالوگر فرمان اساسی تباخی داخویانی اکوشاند یه بشه ده داخویانی خود اوهاد بشه کمکوشی اساسی تباخی نتنه کمکوشی اک بو لی هولدانک تواهی یا جنوسیده بو ده همان دمه ده خیانت هیزن که دویا بو ما بپارزن بو لی جناب ویران بونه یکینه این برخودان شنگاله یه بشه خوینا جانگوریان و قیرینا دایکان وکی پیویستی که جیانی هات دامزراندن ام نه هیزک دمکینه هیزک پاراستنه یا روا و مایندنه پروژه ما پروژه که خواه پاراستنه یا که روح خواه جه آخا شنگال دگره و لسر پرنسیبین رومت و مافیجیان هاتی آوا کرن او کسین که دو ازدی نپاراستن و ازدی کرن قربانی برجوانی خواه ایرو جه ازدیان دخوازن که او چکین خواه دینن لدوه گله ما بزانه به اف کس زمین جبو فرمانه کنو آماده دکن گله که راستی خرکرنه هاتیه نکاره به بیچک کرن حتی که جبو هبون اخواه دوار سیاسی اولهی و چاندیده گارانتین راستین نیندین چکین ما خوینا جانگورین میه دنگ وان کسانه که جدیل گرتنه و نگریانه و مرتلک جبو آخه که هنجی دبن گفانده یه امچاره کدن دوباره دکن
هبلدانên ji bo bêbandorkirina projeyê xwe parastina li Şengalê û dorpêşkirina hêzên êzdiya bi wateya vala berdewama fermanê a bi rêbazên nerme. Lê divê gelê me bi hêza xwe bawer bibe û lê xwedî derbikeve. İradeya me ji her tehdîtê xurtire û rêxistina me jî her komployê mezintir e. Em bawerin û bêhêvîne ku wê 11 salvegera fermanê bibe wesîleya yekitî û hevgirtina gel û civaka me. Di dawiyê de em soz didin gelê xwe, giyana cangoriyên xwe û her dayîkek ku hîn jî li benda xebera vegera zarokên xwe ye ku em ê pêbendê soza berxwedanê bin. Em ê Şengalê bi canê xwe biparêzin û em ê tekoşîna xwe ji bo avakirina rastiyek nû ya li ser bingeha azadî, edalet û îradeya azata gelê xwe bidomînin. Jinên êzî yên rizgarbûyî, tenê em êşa xwe hîs dikin. Jinên êzî yên ji destê Daişê rizgar bûne piştî serdana çalakiya li sûka kevna Şengalê kirin, li ser rewşa xwe ji Ajansa Rojnewsêra xifîn. Li gorî gotinên wan ev rewş piştî 11 salan jî birînên wan kurdihêle. Zerîf Reşo wa dibêje. Hikûmet bi çavekî wisa li me dinêre, wekî ku em ne welatiyên Iraqê ne. Me ji ber çeteyan gelekê û zehmetî dîtiye divê ku mafê me bên dayîn. Exlas Xedir balkişan servan xalan. Bi sedan kesên mîna min ji ber kêmasiyên piçûk ên di belgeyên wan de ji mafê xwe yê yasaya rizgarbûyan bêparmane. Divê ku belgeyên me bên rastkirin û piştgiriyeke baş ji bo dîlên berê yên Daişê werekirin. Jineke din Firyal Saîd ku ji gundê her denê ye ragand ku tevî ew ji destê Daişê rizgarbûne jî êşa wan berdewam e û wiha dewam kir. Dema em têne cihekî wek sûka kevna Şengalê û wêneyên windayiyên xwe dibînin ev ji bo me gelekî zehmet e. Dibe ku kesên ku ev êş nedîtine nizanibin lê em dizanin çi qasî bi êş e û tu kes nikare hest bi êşa me bike. Jina bi navê Roza Emîn jî ev ban kir. Ji bilî lêgerîna li wendahiyan pêwîst e ku yên rizgarbûyî jî ji aliyê derûnî, tenduristî û civakî ve werin piştgirî kirin. Gelek ji wan ji ber zilm û zorê rastî hovîtiya giran hatine û ji bo ku bikaribin careke din jiyaneke normal bi rêvê bibin, pêwîstiya wan bi alîkariyeke mezin heye. Yên ji destê Daişê rizgar bûne ji mafê xwe yên herî bingehîn jî bêpar hatine hiştin. Divê ew bibin xwedî mafê siyasî, aborî û civakî û karibin jiyaneke birûmet ji bo xwe ava bikin. Weke mînak em dixwazin ku ji wan re derfetên kar, perwerde û alîkariya madî bê peyda kirin. Yüksel Koç tahliye bû. Di bîstê Gulanê de hevserokê KCDK'yê Yüksel Koç li Almanya hatibû girtin. Li gorî agahiyên ku Ajansa Nûçeyên Afiratê ji parêzera Koç Fatma Sayîn bi dest xistiye, doza Koç li bajarê Karslûyê hatiye dîtin. Bi şertê ku hefteyê du rojan îmzeyê bide Koç hatiye berdan. Parêzera Koç Fatma Sayîn wiha got, di temamiya biryara tahliyeyê ya heyeta dadgehê de rewşa takakesî ku müvekkilê min ew 35 salin li Almanya dijî. Mayîne hemû endamên malbata wê yên li bajarê Brêmenê, navnîşana xanî û ciyên kar ên li Brêmenê li ber cevan hat girtin. Hêzên Evlekariya Hundirîn li Dêra Zorê bersiva êrişeke çekdarî da. Navenda ragandinê ya Hêzên Evlekariya Hundirîn eşkere kir ku roja înê çekdarên bi motosîkletê li bajarekî Hewîcê Duban yê gundewarê Dêra Zorê êrişî bendeke kontrolê kirin. Li gorî daxuyanî Hêzên Evlekariya Hundirîn yekser bersiva êrişê dan. Êrişkar neçarman ku birevin bê ku zirar bigînin endamên evlekariyê. Hêzên Evlekariya Hundirîn ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê di daxuyaniya xwe de texez kir ku ew ê her berpirsyariya xwe ya ewlehî û aramiyê pêk bînin. Gotarên hêjamatên dawiya nûçeyên xwe dem baş.